mu ntambara irimo kuba hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Nta gukangana kwabayeho cyangwa se mu ruhande rumwe muri zihanganye rutangaze ko rugiye gukoresha intwaro za kirimbuzi. Gusura ukurikirana rw'ibikorwa byo kwihorera kwa gisirikare no gusubizanya. Intambara zitunguranye zikozwe mu ibanga ndetse n'uburyo abanyamahanga bahise bihutira gutanga ubuhuza. Byongeye kwibutsa uburyo ubushyamirane bushobora gufata indi ntera bigateza akaga gakomeye muri kariya karere ndetse no ku isi yose. Ibikorwa hagati y'ibihugu byombi bifite intwaro za kirimbuzi ntabwo byagejeje ku ntambara y'intwaro za kirimbuzi, ariko byibukije uburyo ubushyamirane bushobora kwiyongera vuba cyane bugatera ibyago bikomeye. Ndetse n'abahanga n'abasesenguzi bagaragaje uburyo ibintu bishobora gucika bikaba bibi cyane ku muvuduko munini. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 bwakozwe n'itsinda ry'impuguke berekanye uburyo igitero cy'iterabwoba ku nteko inshinga amategeko y'Ubuhinde 2025 gishobora kuba imbarutso y'intambara ikoreshejwemo intwaro za kirimbuzi hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Ejo bundi habaye imirwano nyirizina hagati y'Ubuhinde na Pakistan, nubwo amasezerano yo guhagarika intambara ihagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ashyira iherezo kuri iyo mirwano. Amahanga yahise ahaguruka arahagarara imirwano igitangira, bisa naho bari bafite ubwoba bw'uko hashobora gukoreshwamo intwaro za kirimbuzi. Iby'iyi ntambara byateye ubwoba ko hashobora gutangira intambara ikaze. Byongeye kwibutsa abantu uburyo umutekano muri kariya karere ushobora guhungabana cyane niyo habaye igikorwa gito cyonyine. Igihe ibintu byari bimaze gufata indi ntera muri iyi mirwano, Pakistan yatanze ubutumwa bubiri butandukanye. Bwa mbere bwabaye kwihorera mu buryo bwa gisirikare, ariko nanone yahise itumiza inama y'urwego rushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi, urwego ruzwi nka National Command Authority NCA. Iyi nama yabaye nko kwibutsa ubushobozi Pakistan ifite bwo gukoresha intwaro za kirimbuzi. NCA urwego rushinzwe kugenzura no gufata ibyemezo ku bijyanye n'ikoreshwa by'izo ntwaro. Ntawamenya neza niba gutumiza intwaro y'urwego kuri Pakistan yari amayeri ya politike agamije gutera ubwoba cyangwa se nimba yari inama igamije gutangira gukoresha izi ntwaro. Ibi byose kandi byabaye mu gihe hari amakuru avuga ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yahise yihutira kwinjira muri iki kibazo kugira ngo amene amazi akonje muri uwo muriro wari utangiye kugurumana. Bukeye bwaho ubwo Donald Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubuhinde. Perezida Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitahagaritse gusinya imirwano, ahubwo ngo zanakumira imirwano yakoreshaga gukomereshwamo intwaro za kirimbuzi. Ku wa mbere mu ijambo yagejeje ku gihugu, Minisitiri w'Intebe y'Ubuhinde Narendra Modi yaragize ati nta byo gukangisha intwaro za kirimbuzi. Ubuhinde ntabwo buzahungabanywa n'iterabwoba rishingiye ku ntwaro za kirimbuzi. Yongeraho taho hose hazaba hari abagizi ba nabi bazagerageza gukoresha ibingibi nk'iturufu yo gukora iterabwoba, aho hantu hazahita haraswaho bikomeye cyane kandi neza. Ubuhinde na Pakistan bafite intwaro za kirimbuzi za nuclear zigera ku 170 kuri buri gihugu, nk'uko bitangazwa n'igihugu cy'ubushakashatsi CIPRI. Kugeza mu kwezi kwa mbere mu 2024 iki kigo cyavuze ko ku isi yose hari intwaro za kirimbuzi 12,121, muri zo hafi 9,585 zari mu bubiko bwa gisirikare na 3,900 zari ziteguye gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose. Ikaba niyongeraho intwaro 60 ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Amerika n'Uburusiya bafite zirenga 8,000 bose hamwe. Intwaro nyinshi za kirimbuzi zifitwe n'Ubuhinde na Pakistan zifitwe n'ingabo zikorera ku butaka zifite missile zirasa kure, ariko impande zombi ziri no mu rugendo rwo gukora uburyo bushya bwo kurasa intwaro za nuclear haba ku butaka, mu kirere no ku mazi, nk'uko bisobanurwa na Christopher Clary. Uyu ni impuguke mu by'umutekano muri kaminuza ya Albany muri Amerika. Bwiye BBC ati Ubuhinde bushobora kuba bufite indege nyinshi zitwara ibisasu bya kirimbuzi kurusha Pakistan. Nubwo amakuru atagaragara ku buryo bwimbitse ku bwato bwa Pakistan bushobora gutwara ibisasu bya kirimbuzi, vuga ko ubwato bw'Ubuhinde buteye imbere kandi bufite ubushobozi buruta bw'ingabo za ikoresha za nuclear za Pakistan. Impamvu imwe yuko Clary abivuga nuko Pakistan itigeze ishyira imbaraga n'ubushobozi bukomeye mu kubaka igisirikare kirwanira mu mazi gikoresha ingufu za nuclear nk'uko Ubuhinde bwabigenje. Ibi bituma Ubuhinde bugira ubushobozi bwisumbuye mu ntwaro za kirimbuzi zishobora gukoresha mu mazi. Uhereye ubwo Pakistan yakoreraga igereza rya mbere ry'intwaro za nuclear mu 1998, ntabwo yigeze itangaza amategeko asobanutse
ayigenga mu bijyanye no gukoresha izo ntwaro. Ubu ntago tuzi ngo Pakistan yarasize intwaro byagenze gute. Ku ruhande rumwe, Ubuhinde bwahise bufata politiki yo gutabaza, buvuga ko bufite umuturanyi mubi kandi w'umusazi ushobora gukora ibara igihe icyo ari cyo cyose. Mu 2003 Ubuhinde bwemeye ko bushobora gukoresha izo ntwaro za kirimbuzi mu kwihorera ku gitero cy'intwaro z'ubumara cyangwa se izikoreshwa mu myuka. Ibi bikaba bivuze ko bushobora kuba ari bwo bubanza mu gukoresha izo ntwaro za kirimbuzi mu bihe bimwe na bimwe. 2016 Minisitiri w'Ingabo w'Ubuhinde icyo gihe yitwa Monihal Parigar yavuze ijambo ryateje impaka ubwo yavuga ko Ubuhinde budakwiye kuzitirwa n'iyi politike. Nyuma yavuze ko cyari igitekerezo cye bwite, ariko abenshi batangiye kwibaza niba iyo politike zashobora kumara igihe kirekire. Nubwo nta mategeko yanditse agenga ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri Pakistan, ntago bivuze ko iki gihugu kidafite politike isobanutse kuri ibi bisasu. Itangazamakuru, ibiganiro bya leta n'ikorwa ry'izo ntwaro ubwaryo bitanga ibimenyetso bihagije ku mitegurire ya Pakistan bijyanye no kuzikoresha, nk'uko bisobanurwa na Sadia Taslim wo mu kigo Carnegie Endowment International Peace. Nubwo Pakistan itigeze itangaza ku mugaragaro igihe gikorwa ku mugaragaro cyatumye ikoresha izo ntwaro za kirimbuzi, umwe mu bayobozi bakuru w'urwego National Command Authority NCA yavuze mu 2001 ko ari ibintu bimwe byihariye bishobora gusunikira Pakistan gukoresha izo ntwaro za kirimbuzi. Icya mbere ni igihe yabatakaje igice kinini cy'ubutaka bwayo. Ubwa kabiri ni igihe yabatakaje ubushobozi bwa gisirikare. Ubwa gatatu ni ibirebana no gusenyuka k'ubukungu bwayo. Ubwa kane ni igihe yaba habayeho ihungabana rikomeye ry'ubuyobozi bw'igihugu. Mu 2002 wari perezida wa Pakistan icyo gihe Pervez Musharraf yavuze mu buryo butaziguye ko intwaro za kirimbuzi za Pakistan ziganjemo iziteganyijwe guhangana n'Ubuhinde, kandi ko zishobora gukoreshwa gusa mu gihe ubusugire bwa Pakistan nk'igihugu bwa buri mu kaga. Mu gitabo cye, Mike Pompeo wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse ko yigeze gukangurwa mu ijoro rwagati kugira ngo agirane ikiganiro na mugenzi we w'Ubuhinde, gusa ntabwo yamuvuze amazina. Uyu Muhinde yaramuhamagaye afite impungenge ko Pakistan yaba iri gutegura akoresha imirwano cyangwa gutegura imirwano. Muri icyo gihe ibitangazamakuru byo muri Pakistan byasibiyemo amagambo ku rwego rwo hejuru waburiye bikomeye Ubuhinde, ati ndakeka ko muzi icyo ari cyo urwego rw'igihugu rushinzwe intwaro za kirimbuzi n'uburyo rukora. Ati navuze ko tuzabatera bitunguranye, nimurindire rero icyo gitero, mwahisemo inzira y'intambara mutazi ingaruka zayo ku mahoro n'umutekano mu karere. Mu ntambara ya Kargil yabaye mu 1999 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan icyo gihe Shamhat Ahmed yavuze ko igihugu cye kitazigera rimwe gitinya gukoresha intwaro zose zishoboka mu kurengera ubutaka bwacyo. Hashize imyaka mike, Yus Legel n'umwe mu bayobozi muri Amerika yahishuye ko amakuru yose y'ubutasi yari yerekanye ko Pakistan yari mu myiteguro yo gukoresha intwaro za kirimbuzi mu gihe iyo ntambara yari ikomeje kwiyongera. Gusa impande zombi zigira amakenga ku birego cyangwa se ivuga ku ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. Aho zahagarariye Ubuhinde muri Pakistan, Ajay Bisaria yanditse mu gitabo cye cy'inkuru y'ubuzima bwe Memoir ko Mike Pompeo yakuye ibyago byari bihari byo gukoresha intwaro za kirimbuzi hagati y'Ubuhinde na Pakistan, ndetse muri iki gitabo yanagaragaje uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize rwo guhosha imirwano yo mu 2019. Mu bijyanye n'intambara ya Kargil havuga ko Pakistan yari izi neza ko ingabo z'Ubuhinde zirimo kurwana mu kirere ariko zidashobora kwinjira ku butaka bwa Pakistan. Bityo ngo ntacyari gutuma habaho intambara y'intwaro za kirimbuzi uko byemezwa n'impuguke zo muri Pakistan zabigarutseho. Ejaz Haidel ni inzobere mu bya gisirikare akorera Lahore yabwiye BBC ati ubutumwa bwa gisirikare buba bugamije kwibutsa abahanga ko intambara yari yose ishobora gutera ingaruka zikomeye, kandi ku bihugu nka Pakistan n'Ubuhinde bifite intwaro za kirimbuzi ibintu biba bikomeye. Ariko ibyo ntibivuze ko hari igihugu cyaba kiri mu myiteguro yo kuzikoresha. Gusa intwaro za kirimbuzi zishobora gutera akaga n'impanuka zikomeye. Ibyo bishobora guterwa n'amakosa y'abantu, abahungabanya ikoranabuhanga cyangwa se abahakazi mu bikorwa by'iterabwoba, ibibazo bya tekinike, amakuru atariyo, gutanga n'ibikoresho by'ubutasi cyangwa se imyanzuro mibi y'abayobozi. Ibi ni Alan Orobok ubivuga, umwarimu muri kaminuza, umwanditsi mukuru w'ubushakashatsi bwakozwe mu 2019. Mu kwezi kwa gatatu mu 2022 Ubuhinde bwarashe igisasu cya missile gishobora gutwara ibiturika bya kirimbuzi kirenga ibirometero 124 kigwa ku butaka bwa Pakistan mbere yuko giturika.
cyakomerekeje abantu kinangiriza ibikorwa remezo. Pakistan yavuze ko Ubuhinde butigeze butanga amakuru ku gisirikare cyayo cyangwa se ngo butange itangazo ku mugaragaro mu gihe cy'iminsi 2 yose. Abasesenguzi bavuga ko ibi ngibi biza kuba byarabaye mu gihe cy'ubushyamirane bukabije, byashobora gutuma havuka intambara ikomeye cyane. Nyuma y'amezi make, leta y'Ubuhinde yakuye mu nshingano bamwe mu nshingano zigwana mu kirere kubera impanuka y'igisasu cya misile cyarashwe muri Pakistan kitagambiriwe. Nubwo bimeze bityo, ibyago by'intambara ya kirimbuzi hagati y'Ubuhinde na Pakistan biracyari ku rugero rwo hasi, kuko Christopher Clary abivuga ati igihe cyose nta ntambara iri ku butaka ibera ku mupaka, ibyago byo gukoresha intwaro za kirimbuzi biragabanyuka kandi birashoboka kubikumira. Ariko iyo baye intambara iri ku butaka, ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi bishobora kumva ko ari ngombwa kuzifashisha hakiri kare mu gihe bona ko umwanzi agiye kwigarura ibirindiro byabo by'ingenzi. Sumit Ganguly ni impuguke yo mu kigo Hoover Institution cya kaminuza ya Stanford, asanga haba ku Buhinde cyangwa Pakistan nta gihugu na kimwe cyifuza kuba cyaba icya mbere mu gukoresha intwaro za kirimbuzi nyuma y'ingaruka zikomeye za Hiroshima. Ganguly yabwiye BBC ati byongeye igihugu cyose cyahitamo gukoresha intwaro za kirimbuzi cyategereza ibihano bikomeye cyane ku buryo ingaruka zabyo zaba ndengakamere kandi zashobora kwihanganirwa. Ati ariko nanone Ubuhinde na Pakistan bigaragara ko birimo kongera ubushobozi bwabyo mu by'intwaro za nuclear, nk'uko bivuga muri Nuclear Notebook, ikinyamakuru gikusanya amakuru y'ubushakashatsi ku ntwaro za kirimbuzi cyandikwa n'ikigo Federation of American Scientific. Pakistan irimo gukora uburyo bushya bwo gutwara intwaro za kirimbuzi ikagira inganda enye zitunganya ubutare bwa plutonium. Ikomeje kongera urugero rwa uranium mu mpera z'uyu mwaka ishobora kuzaba igeze ku bisasu 200 bya kirimbuzi. Ku rundi ruhande, kuva mu ntangiriro za 2023 byatangajwe ko Ubuhinde bwari bufite nibura ibiro 680 bya plutonium bishobora gukoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi, urugero ruhagije rwafasha mu gukora hagati y'ibisasu 130-210 nk'uko bivugwa n'ikigo gikora ibisasu. Nubwo hakomeza kugaragara ibihe bidasanzwe n'impungenge, kugeza ubu impande zombi zakomeje kwifata no kwirinda guteza intambara ya kirimbuzi. Umar Farouk ni umusesenguzi uba Islamabad muri Pakistan, yaranditse ati ingamba zo gukumira arizo bita deterrence mechanism ziracyakora neza. Icyo abanyapakistani bagiye bakora ni ugusubiza ibitero bisanzwe bakabisubirisha ibitero bisanzwe. Nyamara kuri ibihugu byombi bifite intwaro za kirimbuzi ni ikibazo kidasibangana, ikibazo kizakomeza kugaruka kabone iyo cyaba gifitwe n'abayobozi bafite ubushobozi n'ubunararibonye. John Elliott ni umuyobozi ushinzwe imishinga mu kigo Center yabwiye BBC ati igihe cyose intwaro za kirimbuzi zishobora gukoreshwa, abarakaga ko igihe icyo ari cyo cyose gashobora kutihanganirwa. Leta y'Ubuhinde n'iya Pakistan zabajije kwifata mu bikombe byashize, ari nayo mpamvu ibyago byashize bikiri ku rwego rwo hasi. Ariko intwaro za kirimbuzi n'ibyago byaba ari bike, ingaruka zabyo ni nini cyane.